A ja vas zovem na festival koji traje samo 1 minutu, odnosno svaki film po 1 minutu. To je već, možemo slobodno reći, legendarni svjetski festival. Održava se u Požegi i to punih 20 godina, će biti ove godine u svibnju. To je međunarodni festival jednominutnog filma. Natječaj je otvoren ovaj mjesec. Kako u samo 1 minuti zgusnuti filmsku priču? Interpretirati ideju u ograničenom vremenskom okviru od samo 60 sekundi. Odgovor znaju svi oni kojima je filmska minuta izazovna kreativna forma, a sudjeluju na najstarijem u nas međunarodnom festivalu jednominutnog filma, onom u Požegi. Neodoljiv je inteligentan šarm 1 minute, kaže nam jedan u svijetu umjetnosti svestrano priznat Požežanin. Ovaj bard animiranog filma okušao se u njoj nekoliko puta, a sudjelovat će i na ovogodišnjem, 20. festivalu. Jednominutni film. To se jako fenomenalno na to su ljudi reagiraju. To je baš jedna inteligentna. Naime, postoji ovako, 1 kadar film i 1 minuta film. Ja sam napravio čak u 1 kadru 1 minutu. U 2 desetljeća postojanja u požeškoj festivalskoj konkurenciji prikazano je čak 1200 jednominutnih ostvarenja iz čak 64 zemlje. Upravo je Požegi uspjelo filmskom minutom zapaliti svijet, a prirasla je srcu mnogim etabliranim autorima. Za neke je bila i vrlo emotivna. 1 minuta ponekad je duga, a ponekad prekratka, kao u ostalom i cijeli ljudski život. Dug i kratak istodobno, minuta je dovoljna i više ga nema. I baš zbog svoje životnosti prilagodljiva i popularna u najrazličitijim filmskim žanrovima. Od igranih i dokumentarnih do animiranih i eksperimentalnih. Mislim da je festival jednominutnog filma važan jer u 1 minuti možete koncentrirati izvrsnu filmsku ideju, a stimulira i kreativan duh. Tradicionalna je suradnja s češkim filmašima, a požeške filmofile i organizatore festivala poduprle su i najjače domaće filmaške snage. U žiriju festivala sjedili su Rajko Grlić, Zoran Tadić, Krsto Papić, Ognjen Sviličić, Tom Gotovac. Kvaliteta filmskih minijatura bila je ujednačena svih ovih godina, a uz promicanje univerzalnog jezika 7. umjetnosti, ova jedinstvena filmska priredba Požegu upisala u svjetsku kartu poželjnih filmskih destinacija. Zato ga posljednjeg svibanjskog vikenda nemojte propustiti. Posvetite mu barem minutu. A mi ćemo mu posvetiti barem 6-7 minuta, jer ovaj gospodin koji ga upravo vidite je gospodin Željko Balog, direktor festivala i član izvršnog odbora Hrvatskog filmskog saveza, koji je jedan od organizatora uz GFR film i video. Evo, mene stvarno zanima ovo GFR film i video. Jesam dobro to izgovorio? Da. To je nešto engleski, GFR. Nije. Znači da objasnim. Da. Naime, to je najčešće pitanje zbog čega. Požega ima jednu tradiciju filmskih klubova negdje koja seže jedno 40 godina unatrag i prvi klub u Požegi je bio vezan uz rad srednjoškolaca, znači gimnazijalci su bili, klub se zvao Kino klub Gimnazija. To je G. To je G. Kad su izašli iz srednje škole, članovi su imali potrebu još se baviti filmom, pa su osnovali, to su mahom bili studenti, osnovali su filmsku radionicu. To je FR. Kad je u našoj Republici Hrvatskoj došao zakon o udrugama, tada je to registrirano po zakonu kao GFR, da ipak naslijedimo tradiciju. Dobro. I sad GFR zajedno uz Hrvatski filmski savez organizira već po 20 puta ovaj festival. Čija je bila ideja zapravo za onaj prvi 93. Pa, skromno da kažem, ja sam donio ideju, jer sam tako u razgovorima i vidio sam, naime, svjetska neprofesijska filmska organizacija UNIKA je imala na inicijativu Švedske jedan pokušaj i napravili su tako kup, oni to zovu, no to je jedan mali broj filmova. Meni je to u tom času izgledao kao jako zanimljiva forma i ne razmišljajući puno za vježbu. No, to se zapravo ispostavilo da su filmovi od minute puno više od vježbe, odnosno puno teže napraviti nego film koji traje više minuta. To sam upravo htio pitati koliko je zapravo to zahtjevna forma. Ispričati cijelu jednu priču u minutu. To je stvarno
umijeće. Jasno, bude svakakih filmova, bude filmova koji doslovce, eto, traju samo da prođe minuta, no ti ne prođu u konkurenciju. Mi recimo godišnje dobivamo nekoliko stotina filmova iz zemalja, prošle godine je bilo iz 40 zemalja svijeta i tu ima svega. A možda je zanimljivo zapravo kud to sve seže. To seže negdje na početke uopće filma, kinematografije, kad su one kasete s filmom bile negdje oko minute. Tako da... Ste zapravo dobar tajming naš. Dobar tajming, da. I ovdje je kod nas važno da film ne bude duži od 60 sekundi. Koji su sve žanrovi koji su unutra prisutni? Ima krimića, recimo? Ima. Kako ne. Sjećam se, dajem često za primjer jedan švedski film, zove se Guilty, znači okrivljen... Na starošvedskom? Da, na starošvedskom. Krimić koji ima 47 kadrova. Je to jedno? Da, čak neki kadrovi ovako kad se gleda, ja sam ga gledao puno puta, izgledaju kao i malo predugački. Ne možete vjerovati, a to je pljačka banke, sve što ima u jednom krimiću, do krivnje. Osim mladih autora iz Hrvatske, iz tih svih zemalja svijeta, šapnuli ste mi prije da ste i dve nove zemlje, imate Cipar i Egipat ove godine. Dakle, 40-ak zemalja. Tu su i etablirani autori, nisu samo amateri. Je, da. Znači, njima se svidjela ta forma. Je, svidjela se iz svijeta. Meni je posebno drago što su nas poduprli i autori iz Hrvatske koji su bili, recimo, pokojni Zoran Tadić, profesor na Akademiji filmskoj, u konkurenciji zajedno sa svojim studentima. Pazite, često puta klinci, nadobudni klinci mogu fantastične stvari napraviti, od današnja tehnika to sve dozvoljava, oni imaju vremena. Ali dobro, to je sve kamerom snimano, nije mobitelima ili sličnim napravicama. Pa bilo je svakakvih pokušaja kamerom, danas se to normalno snima i fotoaparatom. Ispričavam se, ovaj subverzivni natpis, ovaj sa dinamitima je bio za 19. To je bio za prošlogodišnji 19. Što će biti za 20. Za 20. to za sad imamo radnu verziju. Radna verzija je ovdje kod mene, da vidimo. Sad, da pitate dizajnera što je time mislio. Ali dobro, evo, zanimljivo, izgleda ovako dosta monumentalno. Da. Naime, mi smo krenuli 1993. i sjećam se kad su poslije Bljeska 95. 2 tjedna kasnije stigli stranci prvi oslobođenim autoputom. To je u tom trenutku bila strašna vijest. Jer mi smo bili jedno vrijeme malo izolirani. Jeste, da. Da. Tako da možda u ovom simbolički ima i toga od tih početaka. 20, jel? 20, evo, meni je drago da smo negdje par. Sad sam malo prije čuo da i vi... I Dobro jutro Hrvatska. Da, Dobro jutro Hrvatska 20. godinu traje. No, idemo samo nekoliko riječi još reći o godišnjem festivalu. Malo o programu, to ćemo kad dođe vrijeme u svibnju, a više o natječaju upravo otvoreno, jel? Pa i najveći razlog zbog čega sam ja ovdje, što bih htio pozvati autore iz Hrvatske i svagdje gdje se vidi vaš program, jer se vidi i dalje. U cijelom svijetu. U cijelom svijetu, da je natječaj otvoren još mjesec dana. Znači, još nije kasno. Još stignu i snimiti film. Da, jedan. I više filmova. Sve informacije mogu pronaći najlakše na našoj web stranici www.crominit.hr i ukucati samo jednominutni film i Požega i to će lako naći. I tamo imaju sve podatke, tako da... Dobro. Svima je sve jasno. www.crominit.hr. Prijavite se iz kojeg god dijela svijeta nas ovoga trena gledate. Hvala vam lijepa i vama koji ćete se prijaviti neće biti loše, jer, evo, to je to, jel? Cro minute. To je tako to izgleda, da. Upravo tako. Neće vam biti loše u Požegi, jer, naravno, ovo je festival koji se daje na kapljicu. Na kapljicu i ide uz kapljicu. Što drugo kad smo već u Zlatnoj dolini. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Puno filmova i zadovoljnih gledatelja. Probat ću ja navratiti do Požege.